Mama Reja bos bolu bareng bos bubur ayam. Masih bareng Yunada Putra. Bos bubur. Rumah tangga bebarengan aja nganti awan bengi kaluyun. Bos nasi goreng balik esuk sangkeme mambu inuman alesan majikan nom diajak batur melekan Papa Pajar. Oh apa jar ki mah majikan nom apa jar? Apa jar majikan nom? Majikan nom, majikan nom, majikan nom. Begat pisan mereja sampai nanentok talak ke Mama Reja bos bolu. Kulan rima begatan wis kudu Mama Reja bos bolu balik ramani angger demenan maning Mama Reja tetep baik gawe iksaning Pajar Pajar majikan nom majikan nom majikan nom bos nasi goreng Tete Diva sayang Tete Diva bos nasi goreng Tete Diva Tete Diva Tete Gediva bos bubur mama Mama Idal Mama Idal bos bubur wong Tegal Taman Mama Idal bos bubur wong Tegal Taman Nok Meli wong Tegal Taman Nok Meli wong Tegal Taman Nok Meli wong Tegal Taman lara hati pengen nisi bunuh diri priwen keturunan kang ditinggal kari maaf Meli sayang wong Tegal Taman maaf pacar majikan nom ora tahan nyangganing penderitaan dengan sampean selalu ugal-ugalan apa jar coba kang meri minum dan ugal-ugalan Mama Reja inget nih keturunan Mama Reja
Orang tahan yang ganing penderitaan dalam sampean selalu ugal-ugalan. Coba kang mari minum dan ugal-ugalane. Ingat nih keturunan anak wis gede-gede.